uSamson. Uthi Samson kunemfana lomncane. Uthi yemfana awumane ungisize ungidosele thisikele ngenxa yamehlo ami. Jesus. Ngiya-understand ukuthi awunawo amandla. Kodwa mina manje ngidinga amehlo, mandla khona. Angisaboni. Manje wena ngoba unamehlo, donsela mina endaweni yamandla. Uzobonakala manje. Umfana uSamuel uqhubekile wahlala ngaphansi kwe-guardianship ka-Eli. Lisikele livi ngaleso sikhathi u-Eli ngisho i-vision kaNkulunkulu, ngisho izambulo kaNkulunkulu zayingasaveli, kodwa umfana waqhubeka wahlala ku-guardianship ka-Eli. Awufunde uverse 1. Umfana Samueli abekhona simakaze ngaphasi kwa-Eli. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So uyayibona ke lento yokuthi akukhonzeki kahle lokuthi ukhonze nje ungasubmit. uNkulunkulu uyakunika amandla, kodwa uNkulunkulu uyenzile le protocol ukuthi umthetho wase South Africa la uzonda khona uyakuthathela amandla njengomzali phezu kwengane yakho. Ingane yakho uthi mawuyiyala ithi uyayihlukubetha egameni likaJesu. Nale ingane zami lezi ngingayizali enyameni engiyizala esikolweni, khathi ngiyithatha le ngane ngenza sakuyikhuza ngale lokhuzana ngale pipe ngale ntemuva kube ngathi ngiyayihlupha egameni likaJesu, kanti iyakhula ngaphansi kwesandla sikaThisha. Yabona njengoba nje mina ngikhulile, so kunothisha owangikhulisa emva kwami, ngakhula phansi kwalabo thishela lapho eMpuluzi la ngisebenza khona lo munye ngeke ngimusho bathi ngimemjobo egameni likaJesu. Bekambamba lebhluko so khathi ngiphume endleleni ngathi liyaphakama ngapha ngathi liphansi ngale, kube khona into ayenzayo la ibonizamo egameni likaJesu. Ngimhlonipha ngendlela lesimanga, umnanzi kusebenza naye sekayicolleague nyawo, ngoba ngamhlonipha khathi kufanele kube ngumntwana, ngakhula phansi kwakhe egameni likaJesu. Hallelujah. Lithi ke lelivi la ku verse 1, umfana ukhule phansi kwa-Eli. Lithi lelivi ngaleso sikhathi kwakungasavamanga ukuvela kwezambulo. Hallelujah. Fundza man. Umfana Samueli abekhona simakathe ngaphasi kwa-Eli. Kulawo malanga livi lasimakathe lase lilivela kancane. Hayi bazalwana, aniyizwa lento. Wahlala lo mfana livi lasimakathe lingasavakali, kodwa wahlala. Angathi lo mfana mina ngingaliva kangcono livi lasimakathe. Ngaphuma mina ngiyoyiphatha elsewhere where I can hear the word. Wathuleka wahlala. Amen. Hallelujah. Amen. Funda nemibono yayingasekavami. Yayingasakavami. Uzoyibona mawehla ngalendzaba ukuthi lo mfana ngoba livi belingasajwayelekanga, noma selikhuluma livi akakhona ukuliva ngoba akalati vele. Kodwa into la yaziko ukuthi uhlala ngaphasi kwa-Eli. Jesus. Ngalesikhathi uva uthi uNkulunkulu uthi asekuyothandazwa uza kulo Babeloni naye la enkonzweni, kuthi ngiva uNkulunkulu uthi asesithandazela. Ngabe ungilomunye umntwana, ngabe sibone ngoba sekunethemba. Hayi phela ngikutshela isecret mahala, ngasibone sekunethende noma ngasibone ngeposter bese kuthiwa sinemona. Jesus. Sibone sekuneposter sekubhaliwe ukuthi wena so unemvision ethi asiyothandaza. Hallelujah. Jesus. Akusi wrong ukuhlonipha
the authority usubmitha kuwo. Jesus.